whawhelo i atu i le paia malu o le whaasausau le tātou atunu. Whaaftei fo i le atua ia ua maua le nei awanoa ha se lao fo. Whai ai ona sila mai Vaevae atu ia whatalofa atu. Fia lava le tafo le rolangi o loo e sila mai mo mai ai le nei por kalami. Ia o te o fo alofa atu. Ma lol soi fo maua. Tātou whelo ai fo i lunga o pe au ngalu o le ea. Ia e te tonu lava i uina tātou vaia le fisu iai o le tau. Ia ai mai se foi o le soifuanga o lo e soifua ma o wola ai. I le te leo mea tutupu o le olanga le nei. Ia ai tātou te tonu ma tātou mauti noa fatasi. O lo iai lo tātou atua o lo whaama malu mai. Fe mai le tala le perfeto i on mia fa mai vala o mai ia tiau. Ia ona o tali atu lea. Ma o whaelo atu ia te oio mea te tele. Ia o mea o tātou leiloa. Ona paua leo le awala tātou te malamalama i le tele o mea. Pe a whai e tau lai ia lausi la sila mala ai i le atua. Le a whapena ona whaeloa mai i le atua o le tele o mea le lei. E ma whai ona ta iei la tātou wholauma. O le neipur kalame ia o lo whaingoina o le Vaevae tonuina. Ia o le fionga pa ia le atua pe ana talanoa Paulo i loina tali o Timoteo. Mai Paulo lo watali ia. Ia avea oi male fia iai le atua. Whai ngā luenga le se me mai na te Vaevae tonuina. Ia le fionga pa ia le atua. Le yaso i o te whaftai fo ia i la atua o lo whapena ona. I meli mai ia le ngate lea o le whailoa mai fo i o so latou. Fo i langona ia ai le ngate fo i lea o lo latou si la fia. Ia po oni o latou tali tanunga foi. Ia e ala i le upo le atua e momori atu le nganga whaftai tele. O le nei aso ia ala ang. O tali nai nisi fo i ofisili o i latou o e na vala o mai. Ia e le ngate lea ia alo latou si le fia fo i le mea o lo anga ia i lo latou tali tanunga. O le fisili mua fai mai. O le ale tu la fono o le nganga. Mai o le ale tu la fono le nganga i le kalatia lono mata upe 5 fai upe 10 le ono. Fa mai le tala Paulo o te fai atu ia te outou. Ia outou sava vale i la le nganga. Ai le Italia al fisili lea. O te mana o ina ia e sila fia. O le tusia Roma e o i le tusia Filemoni. O le tusi lea na tusia il apostolo Paulo. O tusi umaia. Na tusia le apostolo Paulo e whaatatau mo tangata nu ese. Ai se a wafui o Paulo o ia o le Israelu. E le kalatia la no mata upe 5 fai upe 10 le ono. Fai mai le tala le apostolo o te fai atu i a te outou. Ia outou sava vali i la le nganga. O na le fai le outou o le tuina nau o le tino. E foringa mai e lua i tu ai ngā tangata pe lua i tu ai ngā savalinga. Leo lo tala noa iai ia le apostolo o lonu winga. E iai le isi savalinga lea o leo lo i tonu i o lonu winga. O le savalinga whaalia nganga, mali savalinga whaali tino. Mai o te whaiatu ia te outou. Ia outou sava vali i la lia nganga lonu winga. So o tangata e sa vali whaalia nganga. Maola i la lia nganga. O le tangata lea na te le whaiatu ina naunga o le tino o le fisili. O le ale tu ina nau o le tino. Ia le peona tala noa i le apostolo Paulo lana tusi a kalatia. Fa mai ue loa tino fo i ngā lue ngā le tino mea whapenei. Feita anga o le murilua o le ngā oi o le losi vale o le pipelo. Ia o le mataua. Po ula o nanga o maseinga mali tele. O nisi a mio le anga uma. O lo o lisi le apostolo i o lonuinga. So o tangata e ola i o tangata na o lai sava vali le tino. Po o ai le tangata o loo tango fia mea ia. Lono winga o na e ola i le tino po o lana savalinga. Ua na o mea o le tino. Alela o tala noa le apostolo. I tangata nu ese whamai. O tau nu ese. Ia o tau sava vali i la le nganga. O na le whaia le o tau. O tu ina naunga o le tino o le fisilina. O le ale savalinga whaalianganga. O le savalinga whaalianganga. O lo tātou wola i le anganga o le atua. Al fisili e whaafifea o na tātou wola i le anganga o le atua. E tasi ale tali.
O le aveo Yesu e fai mali i ma whaola i o tātou o langa. Aisea, so si teimi tātou titalia Yesu e fai mali i ma whaola na te pū lea o tātou o langa. O le a fio mailo na nganga pa ia, i o tātou wanganga, a fio maila Yesu fatasi malo na nganga pa ia, i to tonu o lo soi fua malo bola, fa maila i o le tala le apostolo Paulo, wa oti le tino ona o le angasala. Ai ola le anganga, ona o ke riso Yesu, alono winga, e le tau whailonga fisili. So se teimi e fio mai a Yesu, ma whaia lau tau tinonga, ma lau tau tinonga, tātou te talia Yesu e whai mali i ma whaola, tali tonu i lona maliu, i le sa tauro malona toi soifua manu ma lo mai, o ia ole ana saunia se li yunga i o tātou wolanga. Tātou te le toi ola lai liang sala, aisea, pe ata o ami o tonu wina i tātou, i le ami o tonu o kebiso. Le Roma lor mata upe sifuru, iwa mali sifuru, fai mai le tala le apostolo Paulo, pe a fai tātou te tautino i le alii o Yesu, i whaola i nai i tātou. Awa ale ngutu e tautino ai, e o mai ai i ale ola, ma le loto e tali tonu ai, e o mai ai i ale ami o tonu, e tau ami o tonu wina i tātou, i le mana o lono toto i le satou. Wa amata i nā le tātou savalinga whaalianganga, wa tātou ino i le o langa i le tino. Le alana whai mai ai le tala Paulo Sava Valley, i la leanganga, ona le whaiele au tau utu ina nau o le tino, ai le ngate lea. E ele me o lo tau, tala noa mai ai i ala apostolo Paulo Whamani, o lo o mōli mau mai lea la vanganga, i o tātou wanganga. O whanau i tātou wale atua. O i whato a tātou loai, o oi mau o le atali i male a whawhine o le atua aisea. Pe a whaia fio ina, lo whira ngalo malo loto. Ina ua tātou talia le ngā luenga tō ngiola. Ma tātou i oe i le atua, na te teita ina o tātou o langa i le romana o lono mata upu e valu, o lo o talanoa mai ai. Fa mailo le tala le apostolo Paulo, i le tusia roma lono mata upu, e valu al fai upu es fumarfa. Fa mai, a wā o i lātou uma ua teita ina, i le nganga o le atua. Led by the Spirit of God, those who are the children of God. O i lātou na a whanau a le atua. E le o le avilu i le lotu o le whanau a le atua. E le o le tele o mea tātou te fua ai. O le whanau o le atua, nāre roa. E le ai ma se mea o nā mea, e ta umaiai o tātou o whanau o le atua. E tasi ale mea avea i tātou ma whanau o le atua. O lo tātou talia o ke riso Yesu i o tātou wolanga. O na pau ale o le awala, o na tātou wola le i le tū la fono o le anganga. O na tūle o le tangata matilo tilo, i mea o le tino le nei, sa ola ma sa vali mai ai. O le ata lea o le angasala. Fili lo le tangata e talia Yesu e fai mali i mawhaola. A mata eila na savalinga i le ami o tonu. Na ola le si o langa mama. Wa ola i le tū la fono o le anganga. Tū la fono uma i na tilo i le taimi o le whenga inga tuai. A ola i le o langa i le tino. Le ua tū sia i tonu o le loto. Wa ino i le angasala. Aisea, a le watalia Yesu e fai mali i mawhaola. Le o langa tuai sa fia e fai le tele o mea leanga. A le teimena liu wailo na ola i le ali. Le o savali le tū la fono le anganga. Wa ino, tū la fono uma ia na tū sia i le teimi o le whenga inga tuai na i loa ai le angasala. Le o watalia Yesu wa ino i le o langa tuai. Wa ino i le angasala. A ua whaafowina lona soifua. Ona o Yesu. O le fisili, o le a le tū la fono o le anganga. I le mawhai ona tātou malamalama i le tū la fono o le anganga. Pe a whai tātou te le talia Yesu. E whai o ia mali i mawhaola. Aisea, a wa a talia Yesu. E a fio mai Yesu i lo whirangalo malauloto. Whaatasi malo na nganga pa ia. Ona tātou i loa leo le mele lei ma le meleanga. Wa tātou ino i le leanga. Ai fili le lei. Ola i le ami o tonu o le atua, o le atalena, o le tū la fono o le anganga. A spiritual law,
if we walk with Christ in our daily life, it is very important if we accept Christ as Lord and Savior in our life. And we are the son and daughter of God. Ol fisili lona lua fai mai. O ai na suia le sapati i le asa. Ia po le aso le la. Mai o ai na suia le sapati. Aso fitu. I le aso le la. Ia po le aso mua. After ia tu i le fisili lea. Ia o le tali ia le nei porkalam. E le isi sina suia. A mai o ai na suia le sapati aso fitu. I le aso sa. Ia tatou bo i le whamatalanga le tuspa ia. Mani ia tatou talanoa i le aso mua. Wai talanoa i le aso sa. Ia le isi aso whapena le tua. Na fe mei paulo ia vai tonu le upua le tua. Na ia vea oe ma le fia ia i le tua. Fai ngā luenga i le ise mea mai. Te lo a fia le tua ia te oe. Ia tatou talanoa i le aso mua. So si te me te talanoa i le aso le la. Ai maise o le aso sa. E te iloa. E le fia le tua. Ana e whamatala le tuspa ia. Ia fia mai le tua lunminga. E le mawhai ona tatou wao o ina. Ia le aso le la. Po le Sunday. Ua na o ni ngoa e whai ngoa ai. Alon wing a tatou talanoa ma whaamatala le atua. Ma porkalama le atua. Tatou o i le aso mua. E o i le aso fitu. Pe a whai tatou te talanoa e yaso i e whai ngoa e tangata. E amata i le Sunday to Saturday. A wha Samoa o le aso sa i le aso tonai. Ia o aso umaia. O aso te moni. Le aso sa tapua i tangata i le la. Ia o le aso ngafua, o le masina, wha solo te a pena. Se i o a i le aso tonai, o le aso tonai. Ia o le sifi nao te moni o lono winga. A tatou talanoa la i aso wha ingoa i nao na po. Ia o lono winga, ia o te telitonu. Ia o le a le tūlanga le lei. Ai mana i ona tatou talanoa i aso le tua, le aso mua. Ia o i le aso fitu. Ia o i nā o lo i ai le tonu ma le whaamaoni. Mena e mei paulo Timoteo. Tango e vaevae le upo le tua. I le moni ma le whaamaoni o le fisili. O aina suia le sapati aso fitu. Ia i le aso mua. Mana ia le nā. Ia o le tusia ngā luenga o lona mata upo e lua sifulu. Fai upo e fitu. O le tala le apostolo paulo whamai ia tofi. Ia le areto i le aso mua ina ua mawai le sapati. E le ngata lea i le mua konito lo na ta upo e sifuma le ono fai upo e lua. Tala noa le apostolo paulo. Ia utou whaia se au te lenga o lonu winga o le aso le e au ai la fonga. Ia atangata nu ese. E le ngata ina tofi le areto i le aso mua. Ia ai fai foi. Ia le au te lenga i le aso mua lonu winga o le aso le fai ei wha manatunga. A tangata nu ese o le aso fitu ia. O le aso whaapitoa le nā o le atua. Malona nuu o Israelu. Mai ai le amatanga e o mai i le teimili nei. E whaia lato tāpua inga. Ia i le aso sapati. O le tala le atua i le amatanga whameina malolo le atua whaasa. Ma whaapa ia. Ia le aso sapati. Whato apa ia la le sapati. Ina ua e nofo i le whane. Aisa, e te alula i whafo wa e soli le sapati. E te alula i whafo o le pa ia le sapati. E pa ia la le sapati o ana malolo ai le atua. Au o le pa ia le sapati le taimini. O to o tele i lato. O lato soli pala le sapati a le atua. E iai le si fesili le i whamai. O ai na suia le sapati. E nofo i le whale. E le sapati e alu i whafo. E mana ia ai fesili i ia i latou nai solia le sapati nai o i fafu. E le se tali le nei por kala me pau ale mea. Ia o te teletonu o na ua e se la fia o le amatanga o le sapati moni le nā le atua. Nofo i le fale, pa mai awane i mū se afi. Wa mea umai whaavela i le afiafi o le asfarele. Wa mea umai fai i le asono. Le ngate i lea fa mai, i le ngate na awane i mū se afi. Mai awane i se isi e alu i fafo. O le tangata na te soli le sapati lea.
sa pati pa I o le atua pa mai ia fasiotia e ia le tala nai le whenga inga tua I le taimina ua ta pena le nu o le atua e o le nu una folofolaina ia ai o se whaalava atu ai ia le nu ese ai ua whaalongo ia le tangata lea o le nu ule na fola o lo tafe ai le sua susu ma le medi te tonu ua le la vae le nu ese lea polonga e to tonu ai kupito le ua fialu wa tangata ese le ua fialu I le malanga le ala awo ai le nu o le atua ia o te tonu ai na whaatanga Israel e malanga ai tangata lea e wha mai tala tuspa iei na ua o tasi aso o le aso sapati wano nofo uma Israel tono le fale ia ai alu tangata lea wha mai ua seu lupe ia ai ua maua tangata ua tuu tono le whaapotonga na lato fisili lea I le atua po le ase me whai le tangata lea ai wha mai le tala le atua o le tangata le na alu I fafo na whai le ngā luenga le sapati tau ai I maa I oti ai ia whaafonga ni nei aso e te oso vale e loa na pauala na le me maua ia te oi maa o le tatou fitau I maa la and that's the true Sabbath o le sapati moni ia le na o I utai ala I le taimile nei a o I utai e tapua I lo latou malu e o la I la fiafi o le aso whareile e urufa le uma ia tangati tapua I te tonu fato ao mai I fafo I le taimi ua ngoto le mata le la o le tāua le na o le sapati lepi ona whaamatala e le upo le tua o le fisiri la le ana saufa mai o aina suia le sapati e nofo I le fale I le sapati e o I fafo I o le tali le nipor kalami ia o te le loa a le fisiri le sau ilunga lepi ona o tala noi le te mua mai o aina suia le sapati aso fitu I le aso mua o le vai aso po le aso sa ia le api ona o tala noi le se isi na suia e o mai ia I le taimini ne o le manatu o nisi tangata o Peteru o ia o le urua I pope o ia le na suia ia le sapati le aso mua o nisi o se tasi o te lotu ai atatu tanga I le leima sila I le tuspaia mai ale senturi mua o le taimina na amatai o na tapua inu ese I le atua aisia a wafo I le tapua I fatasi ia Israelu I le sapati fatasi matangata nu ese e le mafai lava o le sapati aso fitu o le aso whaapitoa le na o le nuu o le atua a o tangata nu ese e tapua I le aso mua o le vai aso a e tangai la I le tuspa ia le pe ona utala noa sa tapua I a tangata nu ese I le aso mua e muli ne ia fato a amata ona tala noa tangata I le fisuia ino aso mai le aso fitu le aso mua ai na amata mai ai le amatanga tatou te loa I le taimi o le apostolo Paulo sa tala noa Paulo fa mai Paulo o le aso mua ma le aso mua ina ua tua na I le sapati tofi le areta o le tala noa le apostolo Paulo tangata nu ese aisia e le o tala noa ia iutai wa o iutai e le ini ala tau whaamanatunga o iutai e le matua le tali tonua ia Yesu ale awala le na leina sa ili iutai e fasioti Yesu aisia ona o le latou sapati o Paulo la le ua tala noa I tangata nu esa tofi le areto I le aso mua fai au te lenga I le aso mua o le aso lea e fai ai ia tapua inga tangata nu esa o le nuu lao le atua o le aso fitu e fai ai a o tangata nu esa e fai le aso mua e muri mai nisi o loto pei ona iai pe a fai o le taitonunga o nisi o le apostolo o Peteru ai te sila fia e oi sa iai tonu a Peteru I taimi lea na iai ia Paulo sa ngā lue a Peteru ia mō tangata Israelu ai ngā lue le apostolo Paulo mō tangata nu ese
e ai la le si fesili le na I meli mai ai se tasi fa mai a o Paulo foi sa tau si Paulo ia le sapati sa o le le fesili mai a o Paulo sa tau si Paulo le sapati mai tau mai le nei le au fafo o Paulo le Israelu ana tofi le tu e fen fai fe au nu ese a o la ile aso sapati o na alu le o Paulo la unga e mauolo na vano e la unga te tono le malu manu o yuta i aisia awa o ia le Israelu o ia o le yuta i ai a o la ile aso mua mua ia o na sau le o Paulo ua la unga i tangata nu ese o le awala le na ma le mafuanga e alai o na alu Paulo i tono o malu manu o tangata Israelu o Paulo la ia e mawhaia o na alu i tono o falisa o Israelu whapena fo i o na alu i le mea o lo tāpua ia tangata nu ese o le mafuanga tonu wale na a o Paulo na asaini e le antua e fai o ia mawhai fe au fai o ia ma apostolum na te whaamatalaina le talalele i tangata nu ese o le mafuanga tonu me na ia whaamanuia le atua i le nei aso le si fo i fasili le ato i mau se avanua ia o na toe tali atu fo i lea ai mamori atu lea ngango whaafita i tele lava i le au fai fasili e o lo vala o mai ia ma i meli mai fo i naua umana tu atu le i meli fo i mwhai o na i meli mai ai mori atu lea ngango whaafita ia i la tau na ia le i meli Rev Sosene J Leauanae whamanuia le atu e lau whaafonga anga sa moa i le nei aso na fo i se motu ngā awha le nei por kalame tātou te whaasoa ai e ala i lea fionga pa i ale tua manu te le ina lau whaasausonga le nei aso tātou to e whiro ai seisi mahalama o mua le nei por kalame ua whaingo ina o le Vaevae tonuina o le upu moni whamanuia le atu e lau whaafonga i le nei aso ono Yesu. Amen.